Kublai pi baro ni pidang sobahai pi cakatuk kubor jok pet ngor cable news. Haswa bangin sedang ye ki kubor ki jongi ini kmi syuai ye ki mat pekongsan. Syajir kalong kmi riulum kum ke presiden bertemai jok dari India. Persyak kadar basnong ban penkenria ki harijan sama obat. Basai sok ke jengdawa. Rai ki nangkai SSE ban pensange ya ke jengiki. Kendra bat penpra ke SCB ye ki ying bian hakitan jalu para. Menjur ke sorkar ban ailat ke HNLC ban rung ban mi ban ye keren ye sup. Bat angnut kinong elam nyam ban wan ke jengkela ha ke jela lengba kinong elam ki bat i ke jela. Ka kertong jong ke National Democratic Alliance kata ke NDA ka Draupadi Murmu kala syakjit ban long ke presiden ke bertemai jokari India bat kala tahu history sendan bahkan long ke riulum ke ban nengkong ban yuk long ke presiden jokari. Hadin bun benai ke jeng penkriak ban penlong ke election ban jit temai no yu unik ka presiden jokari India haka khat pratarik unai tung la pendep ke election habarak wikari kumju akani ke jela Meghalayaru. Haka jemi elect tap vote daki MLA beki MP haka ni ke jela na pedang ki MLA sangut ki baklam wan ban tap vote haka badan na pedang jongki ki badan na pedang ke jeng sitam badan pat ki ba na ki we pat ki daw. Kini ki baklam poi tap vote akan igasngi ki dai arngut ki MLA na kesengsan pertai National People's Party bakentup yu James PK Sangma namar ba ulale jengle sabar jela bat ba sengau balang dahar ubale yu khubor ba umdan ha pedang kamet ka bakot. Arngut pat ki baklam poi sya ka election ki dai na kesengsan pertai Trinamool Congress ki bakentup yu Marthon Sangma namar ba umda klan kamet bat uba syet lang pali ubah klempoi tak hadu balakut ke port vote kata ke porsan baje janmiet. Hakani ke election hakani ke sengi banjit thema ye unika presiden berthema jongkari kata ya ke kertong jong ke kenhun NDA belalam kemat ke seng BJP ka Draupadi Murmu ka bade na ke jat bin riulum lani ye kertong jong ke kenhun kiliang persyak belalam kemat ke seng Kongres Hadali Yashwan Sinha. La sakhi ke jengwan thap renti jengki MLA kentup nadu menteri rangba kejela Conrad ke Sangma usembut menteri rangba ubak Preston Tensong rengkat kiwe di menteri sarkar ulampang ke yang rabar thawan kejela ubak met ba lengdo unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma rengkat kiwe di MLA jeng ke Seng Trinamool Congress bat ki MLA jeng kiwe di Seng bat UMP ke Raja Sabha Dr. WR Khaluki. Haka arpoi teri unai tung ke election commission jokari India kala penlongi ke jeng new vote ya ke election president jokari bat ke kertong jong ke National Democratic Alliance NDA ka Draupadi Murmu ka badairu ka long kmi riulum kala job ke election banlong ke president berthema jokari India. Haka ni ke jeng kun ka Draupadi kala yo sanlak nyo punyo hajar nyo spa nyo po nyo vote kat ba Yashwan Sinha ulai yo arlak nripu hajar nripu ar vote. She being a tribal and as a legislator myself and a tribal as well, it is a proud and very happy moment for me, and I say this on behalf of all the tribal legislators of us that we are very proud of this, and we thank the Honorable Prime Minister for having chosen Mrs. Murmu to be the presidential candidate this time. I hope she wins, and yes, again, we are very proud of it. And of course, we have a lot of expectations because she being a tribal and we as tribals have a lot of issues, here and there. So we expect a lot. We have been suppressed from time to time, especially, people in the mainland, they used to call us, Northeastern State Chinky. So this is not nice at all. And I think once the new president elected in the chair, I think she have to take up this matter. And definitely, I think as a state, I think it's very important. As a people, as a representative of the people, we need to raise this kind of issue, which will help our generation. Obviously, with that post and being the highest post in the country, obviously there will be a huge impact on the different issues concerning the tribals, is what all of us expect, and we know that it's going to happen. But obviously, saying that everything will disappear is something that we cannot say, we cannot conclude that.
But I'm sure that it will have a huge impact on the entire situation and scenario, not just about the different atrocities, but I think overall, let's look at the positive side of it also. There are important development issues and concerns that are there for the tribal. I'm sure that will also be addressed, and I'm sure that there will be more importance on the issues of the tribal people of this country. Hadian baka kubor kelas Sapriang, baka sarkar jela katmu ban pensyong pensa no yeki Harijan ha kejaka ke badan Marjan bak TB Hospital ha kat kendai tere unaitung kinong elam snong jong kamau ba rengkat bau MLA jong ke West Shillong uba Mohendro Rapsang kila persyak jor ya kani ke jeng temu jong ke sarkar bat kila lejru ban pensngau ya ke jeng persyak ke jong ki hakmat jong sembut menteri rang bak ke jela uba Preston Tensong ubalong ru chairman jong ka high level committee. Kinong kit kam shnong jong ke shnong mauba rengkat ke jeng senran lang MLA ke West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang. Haka kat kendai trek unaitung arajar arpuar kilalit bani kendo yau sembut menteri rang bak ke jela uba Preston Tensong. Ban persya halor ke jeng temu jong sorkar ban ajaga sa ya ki Harijan haka jaka jong sorkar ke badan hajan ke Richchest Hospital ne ke TB Hospital. Habayekran berurang bak shnong bak David Imle ulong bak jing persya kadeh lor kenong rem bak shnong kala bon lupa kinong shong shnong bala poi syaka khatsau hajar tam te kumno kenang la apat ban pediang sai ki lais pa sau puar tili kilong yang na them yo molong barwan sa akan kejaka namar karwan ra ka jing khapnya na lor bak kala khapnya lupa Shushu ulethu banakaliang jong shnong kala ajing mod hau bak Preston Tensong ban penkan ria akikat kum ki office sarkar bagi trai Om ban syukulum lang ki haju. Ulethu buba Preston Tensong ulukular ban pet benia perun sepentip syaki halor karai jong sarkar. Kumjuru nakaliang Secretary Keshnong ba Iris Thaba ula kersya ne kejingkran orang ba shnong dak boong ba Keshnong kalabun pat dupa bat kumno kandang la ban pediang sai ki waipat. UMLA ke West Shillong constituency ba Mohendro Rapsang ru ula ai kejing kersya ne kejing dawa jong Keshnong dak boong balada Keshnong ke persya mo uru uniai persya abet. Bat untrai na kebentagi patba, bat unyai don rengkat bat kipatba, leben rap ubak Mohendro Rapsang. Nila ada kasih kasih bersyak juga, halor ka di kesorkar, kebarun suan berat ikut lagi, Harijan kulni posnong juga. Mau nila ada kasih ti insasadi itu kasih juga, bayang sabtep ini, kai kau input isale. Kita ubah pria bersyak laman berkait Baik, kawai kada bangi persyak balai kalau population apa strong juga kalau highly dense. Nila pun angba kadai kawai nak densely populated locality apa strong juga. Mo kadang population ngapa khatsau hajar itu strong berat berkat. Tidak lagi wan kita kijai beliau sudah kawai koloni strong juga. Kalau longkum tu strong juga. Kadang juga yang ini nong siar strong, menpunyai yang strong kata. Tapi fitip itu kijai beliau kalau kita kumno. Habis dia buat ni kejeng orang jeng temu jeng sarkar, oh ni suatu mana kali yang deputy CM ba Preston ni lah orang ba kat kum ga iu kalau adon hi yang kiru ba klam da yai lang ba ba kesnong, matrai nadu ba sedang ka sarkar kamsim lakan jok tien, ya ni kesnong ba syaban ya kini kejeng temu jeng sarkar ban wara ni gibriu hang teh po senong mau ba, tinaga liang kesnong nadu kasi ke beningkong nadu mentah meneru. Ni perpawa iga jing persya halor kini jing temu jing sarkar hai kini kisingin adon ga general meeting ringkat bagi traying nampak dai kita ki nong sok nong baro ngidang sembe syua tangi kita traying ki balong genuine ki bala asa la khan te nama makir ki don nakacaka ka khandau te baro hi ki jai benrio ki la ya poya kita ga meeting bat baro hi ki ai ke jing kersane ke dorbar ki ong ba ka ba ka dorbar ka sime karai kata kadai karai ka bakat do bar kilong against teknika jing temu jang sarkar tu kumbala long menta kaliang deputy CM ilaong ba study biang ila syong ila itir ngila pan pau jing e ka snong ka ba ngila pan pau ci ti ilaong ba ai ba ngin ya syong ngin sa perkat bang ngini ka kam bat in sa pentip ling ba i MLA baron jing kat kum ke jing thu jing yang hadir ke Serbia ke bakile nak liang ke sarkar kalau kumba degi pau ekar ma degi pau ekar reki ki sembe tanya ta kalai ekar namta ke jung namta kini ki breu ban pesnai kini ki yang ini ba ki kencak quartar kini ki breu ti ong ru ka wei ba
nak liang senong iong ba bali ba kita gilai spa sopuar kita department mo kita pair nade municipal na PHE pribadi beli kim divide ini ki brio bat pensong la ka jong department kin sim ya jing ki la ka jong ki staff ki employed ti iong ba ki babun hi ki dei jong ka municipal ki babun ki dei jong municipal ti iong ba kadon ka jing tumu ka ba sarkar la sim mentai kini ka iru habi dei ba ti municipal ka barim iong ba hang turu nginsa sim ini ki brio na kini ka spa nginsa sim ya bantap iki brio hangtai tengi rungi ajing but ngomtai da dei balong banumbu si jaka namar kum bakalong mentang isutu balai spa saupuar ladang i divide tang dusan ru kalapoi ce ngi hangtai tang san spa angut ki khasi ngi medon lada wan tang sinwan sentap ikini khasan spa hajar sentap te kapobu ke jing ek di ngi pitep ikini ki brio balong kumnu na kapor sokpor ki pai ke brio nyutrap ki sakhi kata tingim kwa ba kamau ba kalong sakawai pare ka koloni ka banun wara da kijing sni wang tai ni don ka jing ting na kalang dor barsnong ko makalong manta fidang yo snow ka teng ka dor barsnong mau ba yo pai ka sni ba ngi kum kinong song snong ki barit pai ang tai ni habli sim ya ka saruf kiet no niu harajan kum ba fitip manta kini ki harajan ki don la ka jong ka komiti udon rom ba snong udon ni ai fitip hadin habut ba kini ki ju ki brio ki yo ki wan sinsar sundan hang tai yak de snong mau ba tingi ngi pej ya ka bajangai nam ta ka lawai ki kun samla nam ta ki nong song snong hi baro tingi ngi skam ba ka igar ba ka sarkar kan da sim ka rai ru ngila depan pau ki jing ki jongi ban ngila ong i ba long ka bala nei ba pit perkhat suwa ba pin shift ya ke area ya ki brio sa ka tai ka snong U acting president Jong Kaseng San Perthai People's Democratic Front kata ka PDF ba bantai do leng do haka khat pratri unai tung ulo ong ba kinu ki MLA ki betemu ban rengkang ding per sa ki be pat ki Seng San Perthai kan long thek kumba ki let ban penyap no eladi haka kam San Perthai unong yalam ka PDF ula kren ne kani helor ke jing sapriang ki kubor ba ki langut ki MLA jong ka PDF ki bakentop yo ba Hamlet Sondoling ba Jason S Maulong ba Given Mikwel Milliam kinmi no nakaseng PDF bat bani kun no election MLA Arhajar Arpulai nakiwi pat kiseng San Perthai uba bantai dor uloong ba kaladan ka kubor hamsaya kabala sapriang balai ngut ki MLA kila ban mi no nak PDF bat ka ong ba baro sangut ki MLA jong PDF kidai ki berang sujop akasien ka banengkong hanrei kan syang pat haki ban syeme karai laki don em ya ka jing songu e kaseng uba bantai dor uloong bahaba pet ya ke jinglong jingman jong ka San Perthai ke jela ke basap tiang kalong balada ki MLA ki rengkang ding per kan long thek mbaki lek no yap hi daladi haka kam San Perthai bat kani ke jing kliang seng ju ki MLA kan kerto kelaya ki bat kin sababi ka parti jongi kaya bat katre nakabenta ban lebha kam tama ki kam ki jambe dei na banta ka sanchar ka dara pok state kata ka dei ka wei ka beningkong bat ka ba arpat nakaliang ka parti ka jongi ngoi pi ngi ju syong na wei ka por bat ki nong elam parti wakar jong ka parti ngi ju kran ni kan ni bat kum ju bagi MLA ru kum no banginang penklan ya ka parti na ka banta ka Arhajar Arpulai election ka taru ka ngi syong na wei ka por henry kum kita ki khubor mo ki khubor ki baher ki khubor klieng ting up nong no mo ki baher ki ba ong ba uta unya lek no syad ni syata kita kinya mi no kinya lek no syata kum kata ngan itu pi kadon ngiyok sngu ngiru tangban reng ong pi ngini ap ya kapor kan ngini ap ya kapor naman nakaliang parti ong pi adu menta ngiat rei ngiat le kat bala banang penklan kum no banginang kiu nakasaw syakasan lan ni syakan reu kum ta kata ka digajing persyang nakaliang jong parti ban trei adu mentaru une ubenai Julai mentah bat hadin ubenai Julai ngong bi pinsai ilut iki ke bro ke jing penkre jong ka parti bat mentang ngidang ya trei ngidang penkre na mentang no ban parti henry ka bidai pat kata ka bab ki kelima bi ngong pi lada ki MLA jungi ki bedan lang rengkan bat ngi job na ni ka parti mangarung orang dewe job ni kong na ni ka parti baro ngidang job ni kong na ni ka parti bat ngi snow buram bat ngi sungu ya kan ka parti bangilayo ay ka jing job te bat play la ka jong ka khamat bat pio sngoru la ka jong skor
baka parti jongi hadu mentah kamdan kanu kontroversi bedai baka sencar kadar kamdan kanu gejing keno nagi pajba lah ni kum tai baka parti jongi khamle piong i isu kayap ka im jong ka jai benri ngiju keren bai bat ngiju lej bani keren da lenti ka badai yang bot ngili kendu yu chi minister ngili kendu yu deputy chi minister ya keren ni gikam mdai bangin shu hala mdai shu bangin shu thad apa kot khobor ngim chu kwa kum kita gi kai bro henry ngoi ping hitrei da ka lenti ka ba shai ban ka ba khoj kadar tidai na ta da hodu mentang mdon banu ba keno lani mdon ba ong ba ka parti jongi kala de kari lani ka parti jongi ka le kinu ki kambi ai ngini yang baik ban ngini ai trei baik na ka benta ka bit ka biang jongki nong snong jongki paradok prasnam hapok stir ka bayit ke jongi bar kum jo na benta ka jelam me khli ai bro koi kata ka dei ka kam ka jongi ka du benta tenrai ladaki don pat ki bam sngu bat bam sngu pat ngongi pi yang ni ka parti banganga ngasngo ba ka dei ka parti ka bala ai ka jingjok yang abot yang hilang daki mdon pa kata ka sngu ta ka dei ka jing sngu haki hanring ong ba makai kumang ka por pi ka jing kani ka jing ki phalo jong kani ka politics kenika election ke bansawan yo ka kata kan yo long ba shu no yap kan le dia ba fi le chene jatai ban pensu tu ipai ba kam dei besuk namo poi ba ula de jet ba ula de shon symbol jong mombati jong candle bar ki su ye tu mombati ngan itu fi betbe e jing shai tin rei la da fi ong ba ngi haban ni kaliang parti habi kaliang symbol yo ka kata yo ka ban ra teman tangalong tang ke jing no yap susai yo fi bakla temut kan long kajing sausi kan jadi nak buat pin babi ten lain adalah babi pin babi adalah hoj kadut pin babi li yusu mah kumujong kata ka di kai ka ba nga sui ten rai hadu mentang oi pi kamdan ni kampat syai kampat kedar ten ringi rungi kwa jing syai mdon ba kwa hiban ong ai dang mentan nama pilas tu ka lada pi ong bangin ya krat no ban phat no ni parti ru yo ka kata kan kadon ka an ka bakhang mo tadi kita ki bro ringa oipi por kadang don tambah hadin jong ubnai Julai menta ka parti ru kan sa pelong ya kejelang ka sa penbaik kumno ki jal ti jungi bat ki candidate ki bangin sa announce na ka menta ka arja fulai ki parti he ki sobang baik ban i kumno ban khliap lamai ki parti red han ringa oipi kan mau bagi parti red khamtam ki regional party ki don la ka jong ka norem bar nga scam kata ka nongrem scam kata ka nongrem bangin ya tray nakabenta bangin ya perta bangin ya keren nakabenta kabit kabiang jungin nong song te hoj kadai ka jing shisha kila approach yang daga ba lenti ka ba sungutanat mudai ba su ong ba wan no bangi kumta kumni kumta em ki wan daga lenti ka ba dai ba beli pim don lang no bangi bat ngala keren sha banga ngamla namar nga job nakani ka party PDF bat ngan yai ne bat kani parti PDF bat ngan nang yai penklan yang kani parti PDF namar ki paj ba kila ai ke jing job bat ki ai ke jing e yang kani parti kum nungin su e jendat no klam ka daw klam kino ki daw ki bobiang bat kim don kanu nongrem ru menta ban e ini parti ngakwa ban su tu EP bahu benai Agos ngin sa announce kat tu kan neteli ki seat ki ba pin se i la jong khmat ya ki candidate ki bangin announce na kani parti ki ban yele yang alis tu sukain lupa ngalai lupa uwe bat sekiwe dah ngina announce bak pini bak parti jong itu kalau ya cakmat ban kre na mentak election hadian bakinoi kai SSA hapok kalama jong ka Meghalaya SSA Schools Association kata ka MSSA SA kila sedang igijing ki ka khat pratri unaitung da ka basamit bat songklan mengor hajan jong ka additional secretariat Shillong hakamit jong ka arpoi tri unaitung kila pensange no ya kani kijing ki ke jong ki hadian ba ka sarkar jela kala kular ban pelat no ya ka tulop ka basau bena jong ki nong hikai SSA de ki spangut na keleng ki district jong ka jela kilelum lang si jaka hajan jong ka additional secretariat ban penlong ki kijing ki bandawai la ka hok halor ka jing ban pelat ka sarkar ka tulop ka basan benai ka jong ki bat kani kala bu ka jing e ka bakraw yaki ban pendap penbiang yela ka jing kesem u president ke MSSA SA uba Aristotle Rembai ulong ba kino hikai kila rai ban penlong da ka jing ki namar ba kimla su ban sha ya ka jing pha ap jong sarkar ha ka be de ba ka tulap ka basan benai bat kiwe di ki jing dawa ulong ba kino hikai om tang ba ki dawa ban pelat ya ka tulap ka barang sa
Henry kila dawaru na ke sarkar bakadai ban kentiu no ke tulap jong kinohikai SSA. Ban mang kambon tengka ban penteri kami ke skim SSA bat kum joru ban itu no yeki kum kinohikai jong ke sarkar jela. Tiha kapai day pat ka last financial year arhajar arpuway arpuar kata jong penai February and March ina kaliang jong ila ong ba nakaliang jong ke education department kala deble ya kabadon kamparo ha kapai day pat kane but multiple reminder kala de pa support finance department ban pelai no ya kane ka song pisa kabadang sa hapo finance department kabala kot sya ka saw posau crore AA pi kane ka song pisa kade ka capping norms hakabai day bat ka salary jong kinohikai SSA ka ba ka state ka haban siu nalade kumba phila atib hi ba ka central government ka ai jingerap khat san hajar yo wei uno hikai haka lower primary but arpe hajar yo wei uno hikai haka upper primary te ka ba sapat nang ni ka state ka haban shim ka jingkit khle te kumba phila ya sakhi bahaki ni ki banai ki bala dep mo shibon tili ki protest ngila penlong hakaba penbor ya ka sarkar ban penlai ya kanika capping norms kabaka kala abad menta lalai snem kenti tengah sukwa ban penkan mau bahadin ka jingi khi jongi kabangila pelong hak artrik jong ubnai march arjar apu arhang ni hapo nong ba silong nakaliang jong government kala khot ya kren yangi bar hakane ka jingi kren ka government kala a yangi ka assurance bakan pelai 100% na kanika additional amount kabaka state ka haban bon kabala khot shispa 100 crore AA Tiha ka arpon riu trik jong ubnai March arjar puar nakaliang jong ka state government kala pelai ya ka song pisa riu pau crore naka shispa 100 crore kabadai kanika additional amount tika basta menta kalong ba kabadang sa hapo state finance kalong sa posau crore tika ai kabangi nakaliang jong ka association bat ni nakaliang jong kinohikai SSA ngiong bahaba kan ni kapisa ka dai ban bon naka state government balai kim pelai ya kanika Sau crore kenang ban yo ban siu no ya ketulop jongi jong benai February and March kat ba kidang up ya kate kapisa na po Government of India. Menteri Kapuli Puthi ba lakmen remboi ula ong ba ka sarkar jela kala pensothu ikinoikai ba ka sarkar jela kala pendep ya baro ki jingran kam jong ka sarkar pedeng ban pelat ya kapisa hakawat ka bankong. Bat menta kidang up ya ka sarkar pedeng bakan pelat no ya kani kapisa bat ula kentui kinohikai bakin let sim kelas no ya ki kena. Lem kumta ka sarkar kan hab ban penmi ya ka hukum ban ai tulap ya ki tu ki bam let trei ne ban pendu ya ka jeng ai grant ya ki managing committee ki baki school ki jong ki khang kerdem. Uba remboi ula ong bakan syong ha ka sarkar pedeng katlu kan pelat ya ka pisah bat ka sarkar ka kwa baka dei ban pelat bun bat mar dore ka. Ula ong ru ba ka sarkar jala klei kren kha bat ka sarkar pedeng ban pha pelat no eka pisah bat ko makalong mentahi om sim la yo eka nu jing tip lanu an pelat henrei la shu tip pat baki kam ki jam ki ya sakmat ban pelat no eka pisah na ka bantaban yo a ya ka tulop jong kini kinohikai. It is not a very easy solution. So I request the teachers that they should resume class, and if they do resume class, we have no other option. Either we have to issue order of no work, no pay, or we will withdraw the grant to the managing committee for those schools which are closed in spite of repeated requests by the government of Meghalaya. That's why I tell that if they don't resume class, we have to take a drastic action against the managing committee concerned. We have no other option in spite of trying so much, and we will continue to try. We will not shy away from responsibility to solve the issue at hand, but there is a limitation to anything. So the limitation is that we have to work together. Kani ke jengkran jo Menteri Kapuli Puthi ba lakmen remboi kala penbitar kinoi kai SSA ki berang penlong ke jenge ki bat kila dawa ba uba lakmen udai ban pan map sisendan bat lada umpan map kumta baro kinoi kai SSA kin ino e ka kam hikai ke jengki nalor kani kila ongru ba lada ka sarkar ka khot ya kren kin let bani sementa henrei lada khot ya kren uba lakmen kinam let satya bani kendu eu Hakapor men step kinong elam ke MSSA SA gilalit ya kendu ulat ke jela o Satyapal Malik ban pha tuklar lem hu ban betha ke sarkar ban pelat no ya ketulop ke badang sa ke jong kinoi kai SSA
Uba Aristotle ulai thu ba ulat kejela ulai kren da ka phone bat menteri rang ba kejela u Conrad ke sangma ban shim khia ye ke jing bam yo tulop kinoi kai bat ulat ulakularu bani kren ba ka sarkar pedeng ye ke jing ka ba ye kendu de kinoi kai SSA jong kejela Meghalaya. Bongning play kumba ulap pentumar ye kito kinong sensyar haka jutang barim ka bani pule bon ba kitma kila tok kila rem namar bakim jupai so play na khat na wari pi kapang idang ye song hang kan mau yo play ngen duai ai bu mesin jong play un here ha kito ki leisan snem jong kan ka pertai ki ba sensyar boman na ka benta ka hok ka jongi ka hok long breu man breu ka jongi nget bau play un dor ka perni ngen ye song bet hang ni ngalarai ta kawi jingmot kapak kinong yalam kidang khat kidang la ban pelong ye kan jing yalang ngakloi ban song hang ni dah kawai kau mensim, lalu piang salai penai ngalalong balakloi. Tengah khat ngawar langi pi, wan nambu jingkerman. Ngam keno yang kibadan hikai kalong kebadai hok. Bapin pai kimat sengi kibadai na ketua konstituensi kabangi penjeng. Ya iba kumida, IMLA lene iba kumida minister, iba mla ban pembit pembiang yang kijunan kam. Jong kita ki nation builder ki bagyong ngasnyau yamrem nyaladi sai sisin banyo snyau biang ya ki kenten ye ki bala kranda isar lakmen remboy ibre education minister chungi kapan pangnut yangi kamdam ki bade na constituency babaro na pi tanay bin pait changi namar Bainai education minister haga cakapin nyaulam ikran penman negeri ki kantin kibong ki kantin tomet nang berajungi kum gino kai SSA bangin yo ya kecubat kaba kamlong positif naga government peleng nang yo ya kekubo na ini education minister kalong penban palat yang negatif kay kadaw ko mapulong yang negatif swarkar kabahaba mangi kino ikai ngimi bandawa kipurni penban negeri kantin ban berngem bersih ban pendukam nigi dang menne dang sibit ngayo ya ka phone call daling habagi dai kata komadi ya kata media kilang ina ba pi bangi ba isar la kemen rembui la be epi na kutu ceka ya ka pinmi no ngaong yaki banginomi ngin yai ne be hagane ka ceka hadu bagi singnawa gisingi kinda urlo ngin yang be hagane ka ceka takalong min labat semiru Kinongelam jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association kata ka MSSA haka arpo itri unaitung kilale ya kendo yu sembut menteri rang ba ka jela ba Preston Tensang bat kile yo pediang ya ka jingtho nak sarkar jela haka ba kalakular ban pelatnyo ya ketulap ka basau benai ka jongki u president ka MSSA uba Aristotle Rambai uloong ba kani ka jingi kendo ba ka sarkar jela kalalong ka basaiso namar baka sarkar jela kala ay ke jingkular da ke jingtho ban pelatnyo e ketulap ke basau benai jong kino hikai SSA ha ke baka sarkar kan pelatnyo ya ka sau pusau klur tengka ban siu e ketulap jong benai rempang bar benai liber bat kan seishwa na ka corpus fund nyopo pra klur tengka ban siu e ketulap ke baar benai uloang ba kat ba e ketulap ke badang sa si benai on sepelat tang suyo e kepisa na ka sarkar pedeng Hakabede berjing dawa ban kenti ya ketulap jong kino hikai SSA uba Aristotle uloong baka sarkar kala ada kejing tho bakan thong da ke Education Commission hakabakan kmi benia ya kejing dawa kenti tulap bat uloong baka seng kan sai kren ya kini kamat bat ke Education Commission nalor kani ulay thu ba menteri rang ba ka jela u Conrad ke sangma bat usembut menteri rang ba uba Preston Tensong Kinlet sedali bani kendu ya menteri ke sarkar pedeng halor ke jing jong kino hikai SSA namar ke jing bam pelat ya ketulap jong kino hikai hakapor menmit kini kino ngelam ka MSSA kilai kendu kino hikai ki ba penlong ke jing ki hakmat jong ka additional secretariat
ban pensngau ya ke jingkular jong sarkar bat kilashe me karai ban pensange ashwa ya ke jinge ki jongki te ke jingi kendo ngila banong bakalong fruitful kalong positif ma number 1 hakabai dei bat ka demands ka banong kong jingi kata kalong ban release all of 5 months pending salaries. So today the Honorable Deputy Chief Minister Saprastun Tensong informed us that the state government have released the balance amount amounting rupees 44 crores today itself for releasing the salary for the months of February and March. Added to that, the government have taken a decision to use from the corpus fund an amount of rupees 78 crores, which will be refunded back when the state government receive the first installment from the government of India. Bakadon ka agitation ka ba kiaki namar ka pending salaries ka ba ngimla ban pelaj menta lakum ba san benai katulop ke jongki te menta ke janmit nilai song ka meeting batki hadin ba nakaliang jog department nilai song bat nga ka bangi work out ka e ka solution ban penpoi saka jingya bakin call off no artat ne ka jingki te ka bang sutnat kolong ba nila rai na kalong comment ba la kumnung in pelaj ya ka ne ka pending salary ke jongki by next week sau benai langin parla lut bat clear borosan benai ka outstanding te ringin pelaj swa sau benai bat hadin bang layo pada ya ka fon nang te na po Delhi ngin supply lut kat kum ka jing kat kum ka entitlement ke jongki ka ba ki de ban yo hapo ki school ke jongki ba per kata ka de ka benta ka banungkong but nang ta susu kadon ke jing kren na kamta kumno ban penhe ru ya ketulap ke jongki te ya kan ni rung la batai ya ki pe ngin pat ya kren menta ya ka enhancement de ban penhe ketulap tengrei ka banungkong swang ni kren ba ngin bu menta da ka commission ka education commission ka badai lang ba jong ke commission barok ki grievances barok ki issue ki badai na kamta ka jong na kamta ka education department ka bahap nandu ka primary level hadu ka higher secondary level ba kani ka commission kan study kan page na dong sedang kadang ba kumo pi kindon ki recommendation ki ba ki kin ai changi na kamta ka quality education na kamta ki grievances ki ba le se kinong hikai kidam ba kumju ru na kamta kumno panang penbit penbian ye ki kena school ru bat sor bat no kendong bahkan long standard ka education jongki hakawai pawi kesnong hakawai pawi jaka jong ke jelam kala jumi te kumtang ngilaya ngila ai ru ye kanika ye ka official communication syaki hakawai dei bat kanika salary ban na kerpat u ye ki ba kin snow bahaban call off no ye kanika agitation jongki bat ki kyong nginamla ban rai mentangi haban le pangai syaki para nong hikai ke dan nang taipo additional secretariat bat na kermen scam hiru ba la kumno kin call off no ye kanika jinga ki jongki bat bakin le join biang ya ki school ki jongki ha ki school ki ba per ke ba hapok ajela me kle ai baro koi halor ke jingkeli ba ke jinge kran kala long ba sei so bat hato kin weng no ne em ke jinge ki nakaliang uba Aristotle rembai ulong ba wat la ki la yo ke jingkular ke jing tho ndrei kim pala ban shim karai ban pensange no ke jinge ki ndrei kin hab ban pensngo shakino hikai SSA ban shim lang ya karai ha kapor men miet pat kini kinong yalam kile kendo igino hikai ki ba penlong ke jinge ki akhmat jong additional secretariat ban pensngo ke jingkular jong ko sarkar bat kile shim karai ban pensange ashwa ya ke jinge ki jongki Dakaba paik mat ya ke jing jong ki bri ki badan jing duna ki department hak arpo itere unaitung ka Trinamool Congress Students Union kata ka TCSU East Castles District kala dawana ka sarkar jela bakadai ban penbiang ye ki jaka puli na ka benta kini ki bri ki badan jing duna ki department namar ba kim dan satya ye ki jaka puli ki babiang
Ka Trinamool Congress Students Union East Khasi Hills District kalabatha ek sarkar jela ban penbiang ya ki jaka pulia na kebenta ki brio ku badan jingduna ki dikhat met namar kumba kalong menta kini ki jaka pulia kemlong ki babiang setia na kebenta jongki habayekran bekalat pathai kubor hak arpui trik unaitung arhajar arpuar u president ka Trinamool Congress Students Union u waiki snaitang uloang ba ki buram ya kejengbo jong sarkar ki jaka pulia na kebenta ki brio ki badan jingduna ki dikhat met Ndrai kila kedua upat bagi ni kijaka pulia kemlong ki babiang setia habarok ki distrik jong kajela. Ula ongru bagi skol kum ka Bethany Society bat ka Jyoti Srot kempat biang lot namar dangdon bon ki kena bagi no hikai ki haban pet bat diarap bat ki dangdon bon ki jujung duna haki bobon kiliang. Ula benrap ru bagi sarkar ka deban seng ya ki jaka ai jing hikai na kebenta ki brio ki badan jing duna ki dikot met. Shushu ulang bakat kum ka Rights of Persons with Disabilities Act arhajar ka Nrio ka sarkar ka dei ban bahak kam kerpang saw nak sispa nak benta gibreu keberan jingduna ki dikot met habarok office sarkar. Naga benta ka jing ai jingirap naga Chief Minister's Social Assistance Scheme ba sans pa tengkashi benai ulang bakaniru kalong kebeduna syabapalat. Ka education kat kum gejing syam jonga bat gejing syam jong ki parlok jonga Kalong ba hang ni hajaka jela Meghalaya kini ka education kalong ba kamtam ke inclusive education mah kumba mentab ngangai ba pilatip ba ya kini ka inclusive education hang ni po Meghalaya kala pentrekam ngasyam pa kampat dabyang bahara kino hikai don teng mah kim ngangi padayo apa hak kino hikai ki belum bajanai kiban kibas nutu ba kibalak banyasya nang tajungi Namar bay habang akan kata kolong ba kadai ba mangangal ayo mat namar mangaru ngadi I way ibadan jidunah ka boryo I te teng habang ngasyem po Bethany Society ma tati po DT inclusive school ya ka bangang ala de pas nate kolong ba don teng kamtam hakam maths mangang mo te don teng kini kai kinamla way no kai unamla ban chakri ya baro namar ya komle ya karukum le maths jongi ba kibai I kaya phar Kibai I kemudian kaban le blackboard lalu kaban sule kopi mah. Henry mangi pergi hapsule hak teleframe. Te bapli me I in page sebut tadi dari badan arpungut kini ki kena. In page tangeno kain kidan lang baro ki klek lang baro baki ba dan jidunah kabar yosngau dan badan jidunah kabar I dan baki bayu iru. In page yang ini in page itu ki ba dan jidunah ki skorna di kalong jenjar bah. Tuh kabai dai ban ki ngalaban ongkum ki art subject mah. Kum kita ki English, social, itu ngatrai ki kambiang hila ki ai tangki, dari dan tuwin yang kairu. Tang ba kabandan bagi interpreter nak mentaju ki brio ki badan jidana ka boryo kasno. Ni nilai ki ba ka index, kata ka education index. Ka jongka Meghalaya hi baro ka wai kal hiar hadu kata. But according ya kan ka PIE index ka bala permit ka sarkar jong usnam arhajar arpo ar ngila bani iba ka Arunachal Pradesh bat ka Meghalaya kalong satu shatrai hadu kata bala dangi pet ki IAS officer lanengi pet ki UPSC ki kita ki aspirants jong ki various department educational department ka Meghalaya ka duna hadu kata te hakane ka por ngan krantang ikimat kiba ngalaya kran bat ki leaders Kijong ka TMC bat ngan pensai sepi baro khantam le ki khana samla ki barang wat ki kam bat ya ka jingule hakaliang ka pule puthi ka banongkong ho ngite ba ka system jongi baro hi kawai kala along kum kata ka khanyang pon nomor ba ni pas kelas 10 ladangi yo 4% chenang lane nyo 4% chenang baro uban ya kendrop lot ya ka maths bat ya ka science Henry bayo dunaya kata ulak sulit arts lene commerce dei bang aben ki khna Henry ka system ka jongi kala along pelik hadu kata bakam ya habshu katkum ka yakai ka kamat ka phang ka baki bai ki advanced countries ki le te number 1 kalong ba ngin don no yakne ka skill based learning lengba kane ka skill based learning bat ki leaders ki jongi ladang iwan saka sarkar yakine ki baro ki khna ki badon ki skill ha ki department ki bopher ki la banleng no yakata ban bofilong engineer doctor forcefully bala shupha daki himen nene mei ipai jongpi
Kabar kalong ba rural education awareness. Hoi ladang ipek senong kendong kapule puthi kala hiar hadu kata kelan no iki nong kendong. Keren showing iki nong sar hangne. Ladang apek iki students ngabalong nong hikai bon naki kimbon suban pulakot. Lengba kata ka baki long kumta la subon satangki school dropouts. Dan lengba ka habang la ikran baki leaders ki jongi ladangi wan hakabor ladaka ka TMC kawan hakabor hau arhaja arpulai ngi ngets thamba lengba kane ka student body hi nginya treshi tomban improve shushu shabaro ki sectors shabaro ki district but shabaro ki kendong ki syarat ki badan hapo ka sarkar Meghalaya ban promote ya kane ka pule puthi haswa bang ne kimi ki kubor ine phasha shipors kini ki jingpen bana namar ka jingjelai jong ki yeng ki dukan ki bela teibian ki bela penthot ru ya ka songsuk songsan haka khat pratri unaitung ka Shillong Cantonment Board rengkat ka jingidan lang jong ki bor peniak district bat ki bor pulet ki lalet ben penpra ye ki jingtei ki bela teibian haka than jalu para Shillong. Ka Shillong Cantonment Board rengkat ki pulet haka khat pratrik munta ubnai naitung arajar arpuar kala penlong ki jinglek kendra ban penprai ki yeng ki belas nabi an ki badan hakitan jalu para Shillong kani ki jinglek kendra bat penprano ki yeng kade hadien bala yok pediang ya bun ki jing ujor halor jong ka jingdan jo ki yeng bi an ki bejujaru ki kamsni ki balai pujat habai keren bagi kat tu kani ki long song yeng ki bala sakta na kani ki jinglek kendra bat sak penprano ki yeng ki jongki kilai tu ba kani ke jeng kendang kelas Shillong sendat klem ke jeng pentit lepa bat hakani ke sengi ki nong trei jong ka Shillong Cantonment Board kilawan kensan sia kani ke jaka rengkat ki pulit bat ki kali pu silum kata ki JCB ha ka bala shu hukum bet iki ban sabar bat sedang ban kendang bat penprai ki jong ki kani ke jeng penprai ki yeng bat ki dukan kelas sedang ha ka por sipo bejim step bat layu jeng tiap bagi dan kumbal laipo hadu laipo santili ki yeng beriu bat kumbal sipo tili ki dukan ki badan marjan bat kakat go down hakat han lum so po apa mau prem ki belasa penpra da ki pu silum u wiki lengwa ula keno ba ki bor ka office SCB kim sim la pha jeng tip sya ki basa wai ni ki babu dukan hakani jaka henrei ki la suwan bet rengkat bagi pulet ban betha iki beriu ban sailut iki tiar kitar haswa ban penprano iki yeng bat iki dukan ki jongki ki badan hakani kejaka Ila yo sejak setang mentah bil ang nang no hai lej mong tamo hai ai notice mo salengan salej ngah kata mo kem ai notice tengen le se pan mo ai notice sing mla bun lej denang ba tabe nadu nang ret tang adon sane mo ini siar le kelmar ta kamne mo to kantiman kan mo Dadon body drugs terus ne tangba imde te kamtu bale kamsno tai de song badong stre bastam te mangi mo tade ai bana notice te mo kam ai notice te in lej kumno pat mai re jing to ka ek ruk mai re tan le se pat ngi mangi ta bata phi mo phi ba kato kabar drugs ta kena kata da ongrom tra ni mental jinjar kumne min lek sa asano pisar umdan khulung rendang ret ni tracing brio dam lek belas ni doja tas teh jinjar bahaya ngai tu khad bengali khad kain punjabi teh tu sia kam ongre menna syutia menna stek ni mut belah syuan prabek ni lek sana mentah
bam no dan pisah bahayang rob dan kulung no dangret penjinjar kumne timlong rasa hap ai jaga sayangi ai ben bam peniarak pendiat nilai baduk lection ho जब घने रोड में सोएगा हम तो मेरा बिहार में भी कुछ भी नहीं हम तो काम करके खाता सर मेरा पास कुछ घर द्वार नहीं पैसा भी नहीं कहाँ जाएगा छोटा छोटा बच्चा लोग कमा के खाते हम लोग भाड़ा देता था सर तो बोसन बाबू लिया था बोसन बाबू किधर गया उसका बीवी चलाता था उसका बीवी केस लड़ रहा था बोला इन लोग केस लड़ के अभी टाइम ही नहीं दिया हम लोग का कम से कम हम लोग का टाइम देने से हम लोग सामान कैसे टूटता था ना टाइम ही नहीं दिया हम लोग का ऐसा कर दिया हम लोग अभी देखे ना बात भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया मतलब डायरेक्ट तोड़ेगा हाँ डायरेक्ट तोड़ेगा Kajing akan esok apdang kekenhun king atiar kabala syak new bian ka New Trap National Liberation Council kata ka HNLC bat ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela kan saya no syak hadien ba ka sarkar kla menjur ban syak ikinong yalam jo ka HNLC bandrung ban mi da ka balak lut na ka benta bani keren esok Presiden ke HNYF uba sadon ke bla ulong manado baka kenhun keng atiar ke HNLC kala thong yu kumunong mi kemat jangka kumta ula shong jingyalang bat uksiang uba pita dakar ban peniat kemat ke jing keren esok apeng ke sarkar pedeng ke sarkar jela bat ke HNLC bani menjur shwai ke safe passage ne ban ailat dikinong yalam ke HNLC ban yu orong bat mi la lut chapok ke India kenang ba ke jing keren esok kan yu ban urlong no Uba sadon kebla ulong bala menjur ban ailat shwai kinong yalam ke HNLC ban yo orong yo mi newat bansa ke jela Meghalaya negeri India ban yo penya cekmat ke jingi kran nisuk Udia tu uru ba foreign secretary ba political secretary kelawani kendo iki he sarkar ba cisen bala menjur ke safe passage wa secretary ru ula banwan ke ban kong kalong ka ba menta ka bala yo ke jing menjur kadai ke safe passage ba kalau ini benta long na Suam jadi negara lat sekilat pakai kubur ban supentip kendiat dengan development nama kala jerong kapor naru bala sedang adu ini kesini kabur benta te kaba ya kaba ngapa tempau hi kalong baka safe passage nak kalian ke central ke state berke agency kalian menjur mat benta haki nang ni sakmat long kilala ban rung ban mi ban wat bansa ame kalian por India pun sam dengan India ru kenang ban penyak sakmat ya taka peace process emblong ladang ye kan bakan wan chaka ceasefire ne kan wan chaka ka safe passage nama kan ni ka konteks menta ka affair kan ni konteks menta ka affair ka bomot nakalian ka sarkar ban nakalian ki sarkar ban nakalian ka agency kalian menjur ya kata condition of safe passage kelang bala da hab ban ye kan ni ceasefire unyo ban ye kan ban ni kelang ban ya sakmat di political issues political agenda ulan penyak sakmat Ani kali ka safe passage tharai nado mano kan long effective. Banyak kan dia kata kebakalong long nado bang nilai kendo. Nama rumah abanlan hawala ya ke peace process kamu kerjanya kendo ikinong yalam Chelsea kala aja. Kilawan kilalek. Laya kendo hame kalai nama kilawan kiwan kilipai no. Tapi susim no ba indirectly nado kitu kipor hi ke ba la sedang kekam kebala arbanai mentah long kalayak ke safe passage tementah long ke kebanlong official ke safe passage kalong ba kinwan pat hikau kinong yalam ki ba khamnolor jong ka agency kanang ba lada ki hab bansong bansa sini sa po pursam yang di India ru kinong layu bansong bansa ban pentulun ya kan to kumba la jujia hagi di benai wala dap takamun nagal yang foreign secretary baru political secretary ka agency ke layawan ni RCM ban ya kendo
ya ki beriu jong ke sarkar jela badi bani kudo te kamut kita kila de wan kila de black te dalayo kasi pasi pot saki lesi na syong la bandi haka level jong sekretari ru kila la bang te ka ek jini jong abang la ban ya ther ki mak jong jai benri la ban ya ther ya ki issues jong state len ba ka peace dialogue jong ka signature si bat ka harli ki sarkar tengah terai la am pendek ya sibun ki kelum keram len ba ka ni peace process kata ke de jong onong jong ka jela jong ya de ka sung sai pi long banyak kan yang kata bentar pada disband ke channel C ne bla lawan ke peace process ke ke ban develop te ban long kum long ya kata 4 don ka level banyak kan la kan di ke ban disband la bahkan di bahkan lang beteng hagoi perkor kum terikam jeli terikam kata lagi la one no syaka mainstream tu long kata ketika subjek ke ba la ban ya keren pada din andai haduk ban ong kata question ban disband tengah terai kampat don kono ka jingnya keren nakal yang state government nakal yang Chelsea ngempat ya keren kata benda lada nakal yang central government kala koloi ban pha dari jingtar ba kalau positif ya ni ka peace process ta kamut katahi kala indicate ya ka jingmon ni kata willingness yang central government balle ka badon kam nakal yang jongka habi dei bat ki ai na kita ki jing lift ya ban kan ya kata ilong kata i kala pini jing willingness jong central government balle ya kata nama kala de part jing to ba let the peace process proceed. Director General of Police kata DGP jong ka Jela Meghalaya Dr. Laja Ram Bishnoi hakata yo beladap ula jurip ye ki jaka ki badan hakanang ba selong menta kata yo pat uni uhe pulet haka arpo trik unaitung ulalit benjurip ya ki sinong kitau ki badan hapok maulai ban pet ya ke junglong jungman bat kumju bani kran ni khana bat ki pat nong song snong Director General Kipulet ke Jela Meghalaya Dr. LR Bishnoi hak arpo trek naitung ulalet banjurip ekisnong maulai hak bawli kendo badekran bekinong ilam snong ban smutho yak jeng e ke bakimat DGP ulalet jengo ekisnong kitau ke badan ha maulai hak bawla penut por benekran bekinong song snong rengkat berkisamla berkum juru yakinong song dukan Hagane ke jenglet DGP hagatan maulai ledan rengkat USP ke East Khasi Hills uba Sylvester Notnger USP City uba Vivek CM bat kiwe ki he pulet Director General ki pulet ulaong ba ke jeng tubu jeng bene kendo ikinong ilam snong kadi ben sngotho ke jeng ke bakimat bat banwan ra ke jeng dai ke bejan hapreng ki pulet bat ki pat ba na ke benta banta la kam ki kam sniu Dr. LR Bishnoi ulaong ba kinong ilam snong glepen pa ke jeng sokya hak bedai bagi jing jelai drugs. Kumta kalong kebakong san bah banan ke jing trelang hapreng ki borsnong bat ki pulet ban penduk jaju drugs. Ha kawai pergaliang Director General ki pulet ulaong bagi pulet ke Meghalaya ki ai ke jing kersan ke bepurai ke sarkar jela bani kerenisuk bagi kenhuan Neutrap National Liberation Council HNLC bat ki pulet ki kwa ya ke jing sok ke ban ne junam. Hi, I am also fine. Thanks. What is your name? Thank you. How are you? Okay, very good. First of all, let me express my sincere gratitude to Darbar Snong, Rongba Snong and Rongba Dong of all the localities of Maulai. They accompanied us and they have given us certain feedbacks about the localities, about the citizens, about the outsiders who come here, stay in the rented houses. And more or less the area is very, very peaceful, and I'm very happy to interact with the citizens here. And all the citizens are very humble and the peace-loving. I found that in some localities the people complained about the drug trafficking and drug peddlers are there. So with the help of people, we want to go ahead and control this problem. Police alone cannot find all the solutions. So we have come here to seek the cooperation of the people, and the people, particularly the Darbar Snong, Rongba Snong and Rongba Dongs, they are very cooperative.
and they have given us the feedback about their own localities. And I found that by and large the localities are peaceful. And in some localities, people particularly from countryside who come here for jobs, for labor work and others, sometimes they resort to substance abuse and drug trafficking. So I requested all the Darbar Sonong members and headmen that you please arrange the interactions, our interaction with those youth who have fallen prey to drug abuse, and we want to help them. Because I was told many things about Maulai, and after knowing all those things, many things we can forget. We tend to forget. But when the people involve us, then we can learn many new things also. So I found that Maulai area is inhabited by the highly literary citizens here, and they are highly educated and the peace loving. Many of them are in the service, many of them are doing their business. So people are by and large, they cooperate with the police, and if need arises, we can increase the patrolling in this area, because of late some complaints keep coming about the drug trafficking. So drug trafficking is the cause of concern in some localities, not in all localities of Maulai, only in some areas particularly. So there we will take help of the Darbar Sonong, and we will go ahead. And now at present we have district-wise ANTF, Anti-Narcotic Task Force, one task force in every district. It was constituted long back, and because almost all the districts have this problem. But if you can give us feedback that particularly locality of Shillong is more infested with the drug abuse, then we can think of constituting a separate ANTF team for that area. We can go ahead, and we are now concentrating on capacity building of our own police personnel also. We are organizing many training refresher courses, so that our officers, they can understand the nitty-gritties of NDPS Act and how to go about it. But again, we have come here not only to familiarize with the area, but also seek the cooperation of the people. If they come forward and help us, then jointly, unitedly, we can overcome this problem. So we will concentrate on more and more interaction with the citizens here, so that if any misunderstanding is there, if any mistrust is there between police and citizens, that can be removed. So my aim is to develop friendly rapport with the citizens here and take their help in policing also. And we will also help them and also seek their help. So unitedly we can preempt the crimes, we can prevent the crimes. So we want to involve the citizens in general, and the Darbar Sonong members in particular be a part of our crime prevention strategy. Because many crimes can be prevented if the people come forward with information. We will help them. Our main aim is to help the people and not to harass the people. Unang pan jing tiap halor ki scheme bat kiwi di ki jing trekam jo sarkar leng ba ka an right to information. Ulapan pau ba kumnu ka sarkar ka sem jing ban pen kan ria ki jat bin rio harijan na themyo molong. Namar leng ba ka an ka sarkar ka le ka ni kumbale ya ki jat bin rio trai ri la jong haba ka sarkar ka simno ya ka nu ka jaka ka bala su ai sekiri simet ban pendan kam kat ba kidang pendan kam. Ya ka ni uni orang ba ulapan pau ha ka jing kendu beginang patai kubor ha Shillong Press Club ha ka arpo iterik menta ubenai naitung arhajar arpuar. Uba dispersing rani ha ka jing kren beginang patai kubor ha ka nigasngi ulai thu balem ba ka RTI ka ba ulapan na ka Meghalaya Energy Corporation Limited kata ka MEECL halor ka jing yo boarding kibri ki besang basa ha Harijan Colony layo ka juba ba kidan tang sispa atli gilong yeng kat ba kat kum ka jing ken jo ka sarkar pat ka pa ba kidan hadu lais pa sa pu atli ki yeng ha kan ki jaka ha ka bai dei pat ba ka jing pan boarding electric dan kam ki ki kot kisla ba ki hab ban ai sa ka MEECL hanrei ya kan ki jing tep ka MEECL ka klemla ban ai juba nalor ka ni orang ba ulapan jing tep ru ba shwa ban yo ring boarding nang nu la yo ya kanu objection certificate laka day naga Shillong Municipal Board ni naga himamalim ki bakmi ka Harijan Colony uba dispersing rani ulapan jing tip ru halor ki kam ki balaj ha MEECL hak balu yo ka jubab baki don hadu arhajar lais pa arpo ki kam ki balaj ha keleng ki sinat ki badan ha jela hanrei ka belengo kalong ba
kumno kani katanat katrekam habakat ni teliki pos gilat bat kalong kum kejeng penduk no iki samla klem kam ki badai hok ban yok kam hadien bakila pendap iki jeng puli kini kejubah pebri bakan pos sengne kala tho syai bak total number of sanction pos kadon lai haja lai spa new pendriu ti bakan pos sengne kadon hadu ar haja lai spa arpau teli bakan pos tihne mi do jenggeli ka streng jong phangtai kalong lai hajar bakan pos ka poidu ar hajar ti dudak jenggeli ba e ba ti jenggeli kumno la ban ron ya kata department lada ki bakan pos kalong hadukat ni satnam global ban ai ta ki fix certificate na menta ban yo UC ban yo se ya pisana po Asian Bank habide bagani ka scheme ka beri ka sau bhaya scheme tikane ka dik ai bak jinggeli ka bagi nong tri hadu kan ne klem kam kham jang ka don na sanction pos mla ban thep kane ka wan bak skam ka besrkhei bahang tai po hapo mi civil hadu ba imat ka tai department no kan salong kum ka titanik ka bala jangam ti habai dei kane na kalyang layo jing tip ro ka don ka jingkar pat na kani ka statnam global agency ka ba implement ni ka smart meter project ka ba pan ni ki fik certificate hadu ar hajar ar pusan hajar household na mentaban yo se ya bisa na po Asian Bank tikane ka dik ai ka ba mla madur ba department ka ba borok gibri giborom rei kane ka skam kami ka we hadin ka we kitu kitrai khap submit kinja domain kilan ki dbd ki lan dokumen do ki pata ba ki we kumta tertel te habede bagane ku mangitip hi ni bag pan connection mentah dan kami ban submit pata de ki jingkeli kalong ba hadin bangapa ni kan museum ki suai tang ka list ka ba ai connection ku ba spa angut ki beri hang tai po themator de ka bangapan pade ya kata ka jok kopi ki dokumen laong bom dan ni kata ka penisya ba nak jing arta tien jong pai ba menta ka syai kedar nak lang ba kan ka RTI ka bangayo menta ba dasisha ki basa ang tai themator ki beri kim don dokumen ni habede bat ki habede bagani gilan pata na banta ki as namlai spa sau ar yeng jingkeli kalong ba hangne ro kadon ke ka connection hangne kalong ba spa angut ki connection hangne garteng ju video ne kidon spa angut ndeka kumno pada la ban ai connection hadu lai spa sau ar ngut kata ro kadon ka bala penkhenyi kendon jongka MECL habede pat bakawi benta pat habede bangapa ni ikut kisla namar ku mangitip hi lada kinong syong lada kiberiu ki syong wai hakano kano ka yeng shwa ban yo alat connection hab yo NOC na ki traye kata ka prosedur haka electribut de ban yo NOC na ki traye te kejingkeli kalong bahang tai them motor ku mangitip bakari ke jakaju municipal bajong suiem ke jakaju municipal bajong suiem te kejing sya shwa ban yo ringlat hang tai NOC ta is emos bade ban yo na po suiem na ne municipal ndre habang apan ya kata ka NOC nang tai na po MECL ya kata ris ka NOC ri ki ong record unavailable antara sensya ni ka ada report bakal tho ba record unavailable pi kata ra ka pau ka ba don ayu hendet jong kata ka ba ki basa hang tai na lor ba kim don pata nalor bagi olai nalor bagi mden pata nalor bagi olai number 1 kalong badak MSL mud don ayu hangta apa ba MSL lo kadon ge hendet ke bala abal bisu ai like claim NOC na ki competent authority ku musim bad naka silong buat municipal di hebede kene ngaro ngala ban pensakhi ba ka MSL gade ga we naka department ke ba bamsap ya kata ngala ban penisya kene New post ang tilay mer banno astai spo banno asne lumubak new post la jen keng ne balai la jen keng ne pi ne la kedor namar ba accident ba we ka sumo hau ar haja ka khandai ka sanga ka sumo yu new post te hadien bala sanga yu new post na ka MCB ka labat ka sumo ba ka labat ka sumo ka ong ma fidei ban siu ya jinglut jung new post ka ba poi hedun riu po hajar khandai spa software nam tau new way post driu po ajar dai spa software nam tau new way post ke jingkeli kalong bagini new try bepli namar ba
namar bau beriu pompat jubo kali te hadiam la accident nang kia kane te bopli ka kali ro kamlong snasu le amno adi kilo no itaka sumo tang ban penmi ya kane basi adi kilo no bopli hadian bedi kilo penmi bisa wa asi ulut kane bisa benriu pewajar kendai spa suwi ke jing kali kalong hadu menta empat bujili no pos hadu menta pe no la kedor pe ni hadu menta 4 bujili no pos ke jing kali long ka bisa bu seno kane ke jing thok kane la ida adepsiu pisang tai polo beran ne asibili kuat kat tu brand kuat nyo prasan atau terter ne bau ne buriu accident itu pos adepsiu pisah ne du menta lempat senai ni pos te kapau bang pisah kan suja kam tu kita di barit du bang ngasaki ba pleng MCB kemut bebun ni ka sutok ka sujler ya ka ka pisah ka bau pai ba la siu ndrei adu menta ladangat ne pos ka bendia di belalang ti motor rakadon ke jing pen kai komplain be judicial adep judicial le kamram kemajodon kian di balat dep tau kumbalong kanika jelu para menta ini singi balapan klem tu ya kumbalong ngadil hi kumta le kamram di benle di kepasusi kalong bagini ki trying tai na lot ba kelapan ken ye kendon bodon apa ka agreement ki kendon jong municipal board ki kendon jong ka utrai mentah pada kisang sang kedeng krek ban pan pada takilai tali ki aspa akar kewe kelong yeng ano aspa akar kewe kelong yeng pan pisas kano saar pholak ban snai ka yeng na banta aspa nam ta ar hajar ngut ki beriu dan nang tai te pinken ka pisang ta kalut no kan pois kan riu phupra kelur tang gabai snai yeng sakajaka nam ta lais pa asap arngut kan poi lam no 1000 kelur dia cakap ban pui serta dengan kerpat ya municipal board bahkan le GGA sim no be ben sim nuk sayanga le bek municipal board bahkan ben sim nuk sayanga le bek kadi ka hok jongka da ka jing bitar ya ka jing le jongka MECL ka ba penlep ya ka boarding electric klemput hari boy district ka blak tajur ya upat ba haka khandai tri unaitung ka seng new trap national youth front kalau berngem ban khang talano chisendan ya katna trikam jong ke MECL la dadang beteng ban penlip ya ke boarding electric namar gejik penlip boarding electric ke bakha kha ha ke district riboy kham tam ka thanong po bat arpomer ke blakta askade ya upat ba bat ki kena puli ha ka khat khandai trik naitung arhajar arpuar kinongelam ka new trap national youth front HNYF kila berngem medek ke beteng ke tenat MECL lani wat ban khang talai ke office USDO kanong po subdivision ya kini lapan pau hadin beginong yalam ke HNYF northern region namat arpomer circle kila lit bene kedo ke officer ban SDO ke tenat MECL nong po subdivision ban toket dalor ke gejim pelipding ke bakha kha ha ke district riboy ha gejing le ikendo ke officer ke tenat MECL alam kemat dauba Donroy Ksyar Assistant Secretary ke HNYF Northern Region uba Shining Star Shooting President ke Arpomer Circle nalor kiwe-kiwe kinungkit kam ke Arpomer Circle bat Umling Circle. Habakiran kinong thok kubor uba Don Roy Ksiar uli thu bagi pat ba ke District Riboy kilamat shibun kijing tak namar kejing penlip boarding ke bakha kha dekat tenat MECL kam tam kita giba peran kami ke boarding ban terekam bat kumjo iki kena puli. Uli thu ru ba ka bakam lengo kalong bakani kejing penlip boarding electric kalong syaba palat put bani kapor berang terekam kelut shading ha kejela hibro kawai daga babenrap ru habakeli banaki officer ketenat MECL halor kadau tenrai kaba kim shimlala banjubab bahok ya kadau belahap ban penlip boarding uba donrek siar ula ong syuk bagi pat ba kasyong arpomer kilamat jing skade tang namar kaji pelip boarding electric hak bagi pat ba akila odru namar gilahap bancu siu palat ke bai penan kam boarding kat bagi jingi boarding pat kamlong ke batikna kumta halor kini ke jingi pat ba nakaliang ke HNYF kladawa nak tenat MECL kamtam yau sembut menteri rang ba kejela ba prestun tunsong banchim kia mardor ban penbet ke jing sam boarding electric ke batikna hak district riboy lem kumta ke seng kam banse banchim kilat kibeteng lani wat ban khang khardep ke office trekam jong ke MECL nong po subdivision te ke ban kuat ban ai ke ne ke message ke sarkar ke long ba andang le duk bat ke nong peniat jong ke MECL ki engineer ke SDO ke don hane ha nong po ki ong ba ke jinglip kha kalat ke dei na ke jinna je ke manpower tong accept eta
Kaya kadau baka sarkar kamla ban bu ita ke men puar halor ke jingna. Kita ke nong tray jongka MCL. Abam biang ke nong tray ngimla bit biang ke kambro. Dengan kentu nak sarkar bahkan bu kinja karpang habri kita ke men puar pembiang ya kene ke banyarap ya ke staff jongka MCL. Kumju kebiyo isu ke bangi ni kentu sarkar ba pet sarkar wat le bit wat ju kan tho wat ju ba ke jingdu commission kita ibro nak kalian asang nimnam accept kamta matham ribhoi ngidun kam hok ya kita ka 132 kb but 33 kb kibadan hatham ribhoi ngi dan kam ya kata baka sarkar kade penmang kloi kumali iya kene sngi belada function san hukurur habri baca kene ka 33 kb te nakaliang kaseng anak layat jurip ke jaka kalap baka MCL ke dan laka jong ke jaka te kedua yang mantuar bani itu minister jaga pawar ba udai ban simkhia habri bakane ke jaka kalau dan lupa to subha ban sim nak jingkit klik berjibak klik ke jupi papin pun poi kloi no ya ka 133 kb baklong bang jano kita ke jingdu lat ke bakaka ke boarding ngiyok kajing tuna ndai kajing siu pat long ke pabun man ubenai te nak liang ke jongi ke atmas skill ni penpau sya ki nong yalam ki bahmat nadu ki power minister ki dei ban sim khia mardor ya kani ke boarding elektrik kepada apo kathem gerboy ke jongi namar kajing tu nong ke bakrau ya ki kena school khamtam ya kini ki briu simet ki babu ya ki karkhana ke jongki dadon kino ki bawan ai jing tre yaki ro kimla ban penbet penbiang ki sakren pun cak ikan tien te ikut turu ya ka sarkar pakan sim mardor ya kan ikakam bat kejing ei ke bayangi ya pengi la ya kendu bat ISDO ipen pau ba ki manpower jongki ki tuna ba bat ngi kentu ya ka sarkar ki dai ban sim kia ya kan ni kalat kelenti namar ki khna ki jongi ru ki bun ki pala paslut ya kita ki jingpule bedai berkane kalain akan ni kebenta yang ta 33 kb lada pimla bela stat dak jibum se ka seng si sim dak we pak kirai ban mi madan lane wat bangi hap khang tala ya ke baru khoi ki power generation ke bidan hapot thamru khoi ku bangi tip ya ka power generation ke bun hapot thamru khoi khamtam ke bahe rude thamru khoi ke jongi ke umnyam ke badan ke balai kai ke dau ke jing blak ne ke bakha ke bang solongo ke yak tak benta nane sikmat ni kentu ya pi ngobha simkhia batle kerkum jinglap jeng seng ba pide bele no murder ke jaka ke jong pi kaladan ke jaka jong MSL kaladan to snau na kloi ya ka 133 kb bakal thamru khoi ke long ke laj ke bayaj bet kemudian cu ke jing thut hang ne hang tai Namar ke jingyelam bakla ye ki khna school bat ye ki nong puli baki pat ba ke jela Meghalaya ki kran dakaktian Bengali Nepali bat Marathi hak arpotre unaitung ka Khasi Students Union Northern Border Area kala ujo dak ejahar persya ya arngut ki nong tho jong ka kot social studies kata ya u Dr. Dhananjay Joshi bat Kanilam Jain Ki nongilam ka Khasi Students Union Northern Border Area kile ujor ke jahar ha ka thanat khanapara persya ki nong thokot kumjo ki bor ke school chimet jong ka Little Star Senior Secondary School ha khandai mer baridwa ha ka district ribhoi halor ke jingpedon kam ka wi ka kot ha ka subject social studies kabalak kedau bakla bakaktien bakran snotho de ki nong chong snong ka Meghalaya ka de Bengali Nepali bat Marathi La ban kedau bak Little Star Senior Secondary School ha khandai mer baridwa ha ka district ribhoi kalapenon kam ka kot kum ka social studies ha ka class 3 ya kabla tho du Dr. Dhananjay Joshi bat Kanilam Jain bala publish ru da ka Bright Star Books International kawana New Delhi bala yo ru e kajing menjur na ka NCERT nagaliang kinongilam ka KSU Northern Border Area rengkat bat ka North Khasi Hills District hadian ka jingyo jingtep halok ne ka kot
Kinong elam keseng ki bakentop Yau Alex Narleng Presiden ke KSU Northern Border Area baru John Paul Sopedang Assistant Education Secretary ke KSU North Khasi Hills District. Kile kendo yu Principal ke School UBN Sharma Banwat kejing shisha. Ha kaba ula kubur ya kejing bakla baro alor kejing wanra ekene kot ekene school. Bat kebahika ekene kot. Bat ula kular ban pentip ekene kejing bakla syaginong tho jong ekene kot. Kini kinong elam ke KSU kilekan tho aru yagi bor ke NCERT kibala ay kejing itu ekene kot klem de bishar benya ya kejing shisha baro. Bat kini kala benya lambak lai kinong pulie ne yagi kena pulie jong keri baro kawai kiban pulie ekene kot hagi school boper. Halor kani nakaliang ka KSU ka la ujor ke jahar halor kani kejing peran kam ya kene kot kene school ka bala ban yalam bakla ki kena ya kene school bat kumjuru kiwe ki pat ba ki basong snong hagari bat kila dawa ban penlong ya kejing tokit ke babnya halor kani kejing peran kam ya kene kot kene school. So in this books written to the Meghalaya capital is Shillong, it is right, but Bengali, Nepali, Marathi this is the totally wrong, because it should be Khasi, Garu, English. Revert that, then they write totally wrong. So I condemn it. So I asked to the publisher, you rectify and write the correct message in your book. Hakabayade baka official language baka talk ba kadika Bengali, Nepali, baka Marathi. Anda ngilawa da sen KSU haka ya hakane kasni haskul star baka ngilawa kendo principal. Nakalian yung iro ila kubur ba kadika don kajing bakla leng bak publisher bat kila ongro bangkiro kila sangit berdika ya kanega kot. Bat kila ongro nakalian ko jongki bakin hak kajing ujor so publisher bat sa bin nekdo sa emboss office bat di I office. Dan kalian doki la amba ingit ya kajing bakla bat kinamikai su ya kanega kot. Te ini na kalian ke dokter sen di pak ban bu ya kanega kajing kepat ya ka education department bahkan simkhia ban saka NCERT bahkan lada ka publish kino dikot banda wat nya sha banda ka ya kino publish sha ban mbesu ban publish ka ya ikum kini judging tho namar ka ya lambakla ya kalawai te na kalian ka education department ibu ya ki ka dikepat subha ban ka bakini bu tho saka NCERT dan ya kano ka bur namar ka ka kot ya kambe kan ka school ya kadon chotui ke ban tajung ke school di bangin patyo di tip kan kutai. Hadian bagi Pulit Enforcement jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kila yo ikejing tip ke betikna bagi barjala kila sengkam bat khayi pateng klem da yo ke trading license na ka council haka arpoi trik unaitung ki Pulit Enforcement kila lek khenra haka than bernihat Shadu Pilangkata Haribhoi District. Hadian kejing yo kubor badan buan ki beriau ki bamdai ki trajala ki bamdai ki Khasi bagila shim kabu hakaliang ban kamai lengba kejing sengi ki kam boper kam tam ki than kaput klem dio jing bet ne yo ki kot ki slah ki babiang na kaliang ki bor ke enforcement jongka Khasi Hills Autonomous District Council hak arpoi trek naitung arhajar arpuar kila penlong ya kejing khanrai ki dukan bat ki karkhana ki belaseng di ki beriau ki bamdai ki Khasi hak than bernihat hadu Pilangkata hak district Ribhoi. Ha kini kejing lek khenra ki kot kisla na kaliang ketenat enforcement ka KHADC dalam kemat uba F Karsentiu inspector kumu officer beri kemi ikisnong sharum ke bernihat bat kiwe kisnong kaput ha kabalai don lang ru uba B Ria Atam assistant superintendent bat ha kini kejing khenra la ai kejing tre lang ru di dorbar shnong jongka Pilangkata A bat B rengkat bat ki Pulit ka Pilangkata outpost ha kini kejing lek jurep ya ki kot kisla Yaki nong sengkam ki benabar gejela hakathan bernihat haduk Pilangkata katenat enforcement kala yo bat haduk spatli kidukan bat kinong sengkam boper ke belas sengkam klub da yo yaki kot kisla ke babiang na ka KHADC habakaran kinong thok kubor ba F Karsentiu le tho ba katenat terekam ka KHADC kali yo jingte belor ke jingdon jangni brio ke benabar gejela ke belas sengkam sengjam kithan kaput ka jela ha distrik Ribhoi kum ha bernihat bat Pilangkata ternga kumtana kaliang kini ketenat kala penlong da kejing khenra uli tu ru bah kini kejing khenra lalap halo kejing don jugi brio ke belas sengkam klem kejing yo jing bet ni kibor ka KHADC banda kaliang kini ketenat kala ai da ka show cause notice ka ba ai por khat sansngi bagi de ben pendap
ya ki jingdan kam baro balada kimla ban pendep gini na kaliang ketenat enforcement kam ban se ban ai da kejing betha ban kangker dep no ya ki di kejing trekam jong gini gibrio wan ya inti dumi semua kalong ba ya nadu bernihan sadu ni mentas ni piling kata piling mission bagi segilan bernihan dan di badan license dan di bangkang dan di bala renew dan di renew de towe de na kajing ja jong ka lockdown do di visiting dekat bulan pengisian ba hapling kata dan wairu ba le leading license na terdang mila adu mentah bat ngi la shipment query mila serve the super notice bat ngin saya ya ngin saya follow up kat dia super notice kalau kapsan ni bakin hak banwan super in written dari hadian kata ngin sa pada kimwan ngin sa wan bang bang sa kata super notice pengilipan approval so na po naki aborti but hadian bengilayo approval ngin sa wan sa kata super notice kunlang yang live ni iPhone All Meghalaya Contractors and Suppliers Association kata ka AMC and SA hak arpotrik unaitung kalalet ya kendu ya Commissioner and Secretary jong katnat platengka jong Sarkar Jela u Vijay Kumar halor ke jingsiam ba ke Sarkar Jela kan platnyo ya ke pisane ke bil ke barang sa ke jong ki kontraktor iba pentrei ya ki jingtrei jong kitnat sarkar ki ba per Habaikran bigilat pathai kubor u General Secretary jong ka AMC and SA uba Emmanuel Malnyang ulai thu ba nakaliang jong u Commissioner ba Secretary ula pentip syeki baladap pelat ya dua san folklor tengka kabadai na katnat PWD halor ki kamaramot uba malnyang ula yaturu ba u Vijay Kumar ula penpau haki bahaswa bankut unaitung arajat arpuar ka sarkar kan sepelat lut ikepisa kabasa na kitnat baper hakawi pat kaliang ka association kalapan pau ba katnat labor jong sarkar jela kaladep hak jing tho sekitnat trikam baki kontraktor kim dan kamsu ban register na ka benta ka labor license ladadei ka kam ka badai hapo san phongut kinong trei bat ladadei ba palat san phongut kandai ban register hadien balayo ya ka work order ne yo e ka kam katkum ka Meghalaya Labor Law Amendment Act arajar arpho ka association kalapan tipru bakal hak jeng tho ban persya ya ke jeng temu kitnat pentri kam ba per jong sarkar jela ban penbor ki kontraktor ban penrung kerteng ya kinong bela bat ka Employees Provident Fund katkum ka EPFO Act namar kani ka act kadai na kabenta ki company ki karkhana bat ki firm ki bahia kinong elam kila pensai ba khnang ba kinong bela kin don ni ke jing sngan ka sarkar jela kala wanra e ka welfare board bat kitnat odd 3% na ki project kum ka labor cess ka balet sakani ka board kidang insist ya ki contractors ban pa ni labor license mentang habaya keren bat lara ki ong ban register ya borok ki kontraktor kan namar kontraktor ni kelas 1 po Meghalaya munduna ya 10,000 na borok di department tunda ulang na PHE nang yang tai mo dan di 10,000 ya munduna tela da we kontraktor register san phongut register wewe kontraktor 10,000 kano lak na inora labor namar berregister uju ubrio manga ini kontraktor register uju ubrio nginom la ya register laku jong labor ladang jong labor tengah yo labor no kanolak ngilan wara labor abangi kasi ni ngidang jenjar ba labor tegani ke department ka insist chu ngi banora labor na shabar rina na shabar state na kumno na kamtip namar ngimdap te kasi san phongut tangi yang ni alang kanu hajar ini anai ngin to labor Act 2020 nakaliang jong ka labor department hang ni kala mention shy ba with the above mentioned amendment henceforth contractors employing below 50 contract laborers are no longer required to apply for contract labor licenses from the respective district labor office, and only such contractors employing 50 and more contract laborers shall have to apply for contract labor licenses.แต่hadirin bala mention shy clearly hang ni bakani kalau ada ke post tanda condition kam desu ka prerequisite Nrei kini ki lain department haduk menta ki lek kelut bat kim semlas ngap
ya ke notification ba nak labor department but kiai insist yo contractor bon produce bet ya ke labor license kabalong persya ya kani kaan kan nakaliang kajongi ngila ya kenduk ru ya labor minister te nakaliang labor minister ru haduk menta impat syam la ai jubab kebai dei baka jing ya kenduk kajongi te dei nakani kadam ngi pensngau kani lengba jong pi ka media nang ba ki weki contractor kin yo kajing tip ba kaladon kata kajing kelah hapo ka labor license kenang baki pat ba kin yo ba mi ya kadok ba khot ke ba suba ka ba di hayo hahan kumju ki dukan ba ki yo snong kinong di do siar na keleng ke jela hagani kata yo kila yo jing hikai ke ba sisngi kumnu banlong ki bale khot ya kadok ba ki dia ya kani kelempong ajing hikai la penlong haka dai trik menta ubnai na itung Arhajar Arpuar Halau Mali Community Darbar Hall Shillong. Ya kani kelempong aji kai kinong de do siar kumnu ban le khoj ban pen khoj ya do siar la penya da ka knhun jong Commissioner of Food and Safety jong sarkar jila rengkat ka jinges nok tilang bat katrat Animal Husbandry and Veterinary bat ka seng jong kinong de do siar ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Hakani kesengi kinong di do siar hakeleng kejela kilahap ban khang kerdep sisngi ke dukan ke jongki banwan ai simenta sakani kelempong aja hikai bat kinong di do ki balawan hakani kesengi kilawan renti kenthop nadu kinong di do ki bahaki yo bat na ki dukan snong na keleng ki district jong kani rilom khasi bat jaintia kajing penlong ya kani kelempong aja hikai ya kinong di do siar hakaliang ka khoj ke suba kadai ru kat kum ke jing betha da ka jing bisar Meghalaya High Court hakani kesengi le don rangkat ru uba ti marwen ubalong extra assistant commissioner DC office Chelong ka assistant commissioner jong katnat commissioner of food and safety ikong DBS Mukhim bat kibi di officer ya kani ke jingelang hakani kesengi la penya de uba wan shai kharsandi ubalong President jong ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association bat ya kajing ajing hikai la le da u Dr. S Lingdo nakatnat Animal Husbandry and Veterinary kani kajing elum magni kesengi kalong hadian ba ka High Court order kala mi kum tu ban ong ban ai ki banum sha shu ki bri ban dia ne ki do jong ki ban le ko le suba kani kadi ka baladon bat ka bangi laju ai persang ban le dan rei hadian pada kalawan daga order na High Court untuk tikan ni kipat ba ru kila simkia du kata-kata ya ka bangi layu ban le sibun bahaling ba kini kita yo ngila sedang na du ka khatlai tarik jong benai jun ter kuntung ngelayu ban le chaka spot jong ki nang tangi la batai ya ka ega baki dei ban le ka ega baki dei ban sna layu ban pen khot ban subai ki dukan jong ki yo ki hat nang ta hadian jong ki tu ki kemud mentas ngi padeng idon ya ka training ke ban pentip ki sepang ki kamram ki ba ki dei ban le hakaba ki don benta bat ka bang ka di lang ba ka di ka thia ki don chibun ki kendon ka be dei ba ko ka subana mar ba ka bam ka ta ya ka ko ka khia jong imo kani ka lok ka ba don kam palat tina ka ka daw lang ba ka ni ka singi sim ya ka ni ka kabu ban ay ki ya ka ni ka jing hikai bat kumju ru ban pen sngow ya ki kendon jong ka an ka ba don lang ba ka ni ka Food Safety and Standards Authority ka bangi implement kan ka act ngamut ka act lani ka an ka bangi penteri kamang ni dia kena bagi beri tip ki kum ki kita ki kendon ki badon kam ka ba ngile ya kani ka khanri turik unai tung Arhajar Arpuar kan dei ka sngi ka ban pensa kan mau bat ne ru ka jing tho ha ka history jong ka snong lum sat sngi Kansas Street Chelong namar hadian life wait ligis nam ba kani ka snong kala yo ela ka jong ka do ba snong ha kani ka sngi kala yo da ka yeng do ba snong la jong ka ba dei ka yeng paki ka khandar tarik unai tung Arhajar Arpuar kan ka sngi ka ban sa kan mau bat ne ha ka history jong ka snong lum sat sngi Kansas Street Chelong namar hadian life wait nam ba kan ka snong kala yo la ka jong ka dor bar snong hagani kesini kala yo da ka yang dor bar snong la jong ka badai da ka yang paki ya gani ka yang paki ka bari kanong kanti jong ni snong hagani kesini la plipat ba do MLA kani ka thanyo ubalong ru unong shong snong jong kani ka snong uba san bor sulai ubalong ru menta menteri jong sarkar MDA ya kani ka yang paki lasna armala
Kata Kamala kebahapo la tauru ikisau putri kidukan kiblasna kerpang daga benta kitu kitrai shnong bat nagi shnong ki bamarjan. Ki baju syong dejing deh rut surok shnong hakis nam balalet. Ya Kamala kabasha jrong pat latei ya ke yeng syong darbar ha ke joka por kum ke office trekam jong darbar shnong bat dekane yang paki la ikerteng Municipal Organic Market kam office and darbar hall. Ya ke balatei daga jingkersan jong tenat penroisor bat ke Shillong Municipal Board. Balatei kena yang paki haga jinglot ke bakot sau klor sau puai lak tengkah. Ya kidukan ki badan Kamala ke bahapo an kami daga Shillong Municipal Board bat kador bai dukan ru kam dai ke barem palat. Haga balo odor kumba sanspa hado syahajar tengkah kawai kat kum kejing he jongki. Ha kene kejing lang play kena yang paki haga kene singile don rangkat ru ki executive engineer jong ketenat penroisor bat ke Shillong Municipal Board. Deputy Secretary ke HADC uba Andi Basayomod, ki Menteri Naga Hima Meliam, ki nongkit kam jong ke BJP State Unit, urang ba shnong ke shnong uba kersoi bok nongbri, bat ki wei ke blasak hot ngobha. Habakran naga jingyalang ki nongkit kam shnong kla ai kublai kerpang yo basan borsulai, ubala shem ke senjam man penyo ke yeng shong dorbar jong ke shnong. Daga bakit kia banyakran bakit tenat sorkar boper ban penyo ke jaka bat ke pisa, bantai ke yeng paki, kabalayo lengba ke jengmang tengka naga Finance Commission kabakat lai. Siapa ni kabinet approval? Kalau kau yang file apa Revenue Minister Dr. RC lalu, ngarang Sir pindah raj kabinet. Wong ngangane mga kabinet ini kambaret approve bang tu salon cakap Urban Affairs Department. Ndala de balon ndala WhatsApp show doktor, direktur, lalu ngomong nongin apa Urban Affairs PPA. Ngomong nggak try ku masomerin dengan apa. Di hari nanti aku perlu si Minister Dr. Mukul, di lakukan meeting ya ke Urban Municipal Wong yang kena kilisna Woodwood, ya ke estimate, ya ke proposal hingga jonga, bat nomor tak jong kinong sunong boro, kalong municipal organ namanya kalau sutun ko nang hajan bahadu mentah kalau sutun kim tu syaban ayu real ni ai dawai yau yaki jur ki cer ki babun baro sisar sulong ki bab khap tang bapang wisdom ki bakhar ulung ki siwan kalau macam sutun bentir jur ban ki wong organic vegetable ki cer kang jur ki pon ki di suamo tenat kadau hangnya ka pasat ani ba lagi jing ajing muncul Urban berka municipal bagian bu itekin apa ke proposal juga Municipal Organic Market. Dakum tu kalaya hale dakum dah kapur kata yang ada mesayo sanction ekane sau kurur sau koila apa ke 13 Finance Commission. Te nakalian ke jongaru kini kidong song yo kumtu belayate ya kagriban maka Shillong Municipal Board nakalian pat kador baris nang pilate ya agreement itu kedon bapimdai balong bolong mensua man kapor inga nakalaya buat kiat kali di portalang buat kiat na ayu ya siding flu ulut kali itu flu profile ndalah bakadu ba hal petit lentang was ngor ba ki jele ikam ke bakor ke cerkai cerkai handa kana cerita sekarang cat bilik non di drugs, non di kenca, non di jihad, non di lawan ketam, kadens juga anti social elements. Nggak tentu ya pi kador baris dong, bakas senggen teh jungi, kala ai kijing steng jing kerau ya pi kijing kerpar, bat kila pen tumru ratu komiti ke jong pi, ba ngimla pun tenar pusat kota bat pi, kadang-kadang kita piang jaga jong pi. Kumba piye ji sejala jong kumba piye ji besar ko pi kumta ine ipiang jajo film ni tang ene dukan sumar ko sumar in sejapin sumar ya ka let ko katte ka jikurku ka bo bulay la ko bakla yo naka jinsha ega yo slap sigi gelier nata la yo ni dukan la jong te don long ko bale ko bahaya ka sumara bahabat kumti kendor tik apa sih ko je pen kang no kan mau ba hak
jaga ke aija ke ku ya pi mde bele ikam jaga da ka tu khubor ni lapoi chu bakut jong ka tu khubor ngim ta ka yau in se syam pat bat phile syam tu yau ha ka ju singi ka ju por sai si sen pat kulishi